ngoba thina siyajahwa every day. So into esenza sima njengoba ngimi uthando, kodwa uthando mase lingifaka engozini ugcina sekuwrong, ugcina sekubanzima, yabo. So angikwazi ukuthi ngiyakwazi ukuhamba ngedwa kodwa ngimele mangiphuma emashini ngihambe ngedwa, yabo, ekubeni ngiphuma kuyona anginandaba ngisabi. Kodwa manje angifuna ukuthi kusasa sibizwe emashini singayi ngenxa yokuthi kuba khona abafowethu abacela u5 minutes abafowethu engihamba nabo sebeno 30 minutes yabo. Mina ngilongimiswa abantu, yabo, ekugcineni ngizobe ngingedwa le ndlela anginandaba kodwa wona nani bafowethu lonto niyifunda. Asinankinga nokushutha, kungcono uma ngaba senziwa ama interview kusase imashi, after imashi sikhululeni sibaleke ngoba vele siyajaha. Mina sekuyiyona interview iphelele le. Usiphelele. Uzazi kunento eyatrend lapha ku social media, ngicabanga ukuthi nomama uMangobese ungasivuli kabi kume kabi la. Noma uMangobese ukwayishare, yabona kunenkulumo ebithi kunabantu abathiza bathatha ama protection fee. Ngizocela ukuthi ngiligodle lapha negama ekutheni bagade lapha izitolo, lapha uthini umlayezo ngoba khona indaba ethe ngicela nawe uke wakhomenta kulo maposta kanjalo kubantu abathatha ekuthiwa bathatha ama protection fee ngoba suke singekho. Umlayezo wakithi awukho ebantwini abathatha i-protection fee. Umlayezo usemaphoyiseni. Amanye amaphoyisa 98% amaphoyisa weak. So ayafana nabantu base South Africa. eSouth Africa kunabafowethu nodadewethu abaweak. So imali eSouth Africa siyenze yaba yithuluzi lokuthi lisihlukanisa, ayibanga yithuluzi lokuthi lisakhe. Ngale kwaloko sihlukana phakathi. So ezinye izizwe sihleka thina ngale nto lesiyenza ngoba thina sithengeka kalula. Ingako nodadewethu mangaba bengayithola imisebenzi kulula ukuthi badayise ngomzimba. Into eSouth Africa ihamba phambili imali not uthando lezo. So kahle eSouth Africa abafowethu badayise ngezwe ngayo yonke indlela ngoba yona lo nto leyo ukudayisa ngezwe. So ingako siyasicela amaphoyisa kahle izifiso zethu sonke siyafisa ukuthi umkhwanazi babe 10,000 eSouth Africa ngoba umkhwanazi mangabe yedwa ngeke azayenze yonke lento umonakalo la South Africa ngeke akhona ukuyilungisa. Siyafisa ukuthi oJesinta babe 10,000 ngalawo mazwi ke wakithi. Abafowethu be-protection fee abanawo amandla ngaphezulu kwamaphoyisa kodwa amaphoyisa anamandla ngaphezulu kwethu sonke. Amandla amaphoyisa awakwazi ukuwasebenzisa ngaphandle kokuthi umetro ujaha abantu abadayisa otamatisi no-anyanisi eThekwini uhlule ukudayisa ukubamba abantu abakhokhisa abantu i-protection fee abenzisa abantu izinto ezirong. So amaphoyisa iwona sihlulayo dizimali ayahluleka amaphoyisa home affairs eSouth Africa disaster. So mina kube kuya ngabe uqalwa phansi yonke lonto leyo. So ingakho ngithi only 2% eSouth Africa wamaphoyisa asebenzayo. Yileli phoyisa elibuka leli video liyasebenza, naleli linonembeza liyasebenza, naleli phoyisa elazi ukuthi lona alikhokhelwa liyasebenza. Then the rest bafowethu adla imali. Namanje mina ebantwini ngijahwa amaphoyisa ngeke uzukhole mangakucishe ngababala ukuthi mina nginamaphoyisa awu8 angijaha ngiwazi ngamagama yiwa sethunywa seba yinkabi manje. Bekungcono ngisajahwa abafethu be-protection fee isidlulele nasemaphoyiseni. Ingakho ngithi mina kuba nzima kuthina mangaba kuphela imatch ngoba ila kuseqala khona into ethi ngese silale ngalolo suku. Angazi uma ngiphendule kahle ngithi lisenethini sifisela ukuthi uphephe phakathi kwayo ngoba abantu bancoma kule nkundla ezokuxhumana ukuthi abantu bayasebenza manje ngenxa yenu. Siyacela nje ukuthi iminyaka ibe miningi uNkulunkulu anandisele. Siyabonga wakithi. Ngiyabonga ukhona abafethu omunyosela umbuzo. Mina mfowethu ngicela nje uklarify kuleli lokuthi abantu abomthetho ba-involved kwezinye zezinto ezenzakalayo ezingekho right ukuthi nje uma ungathi qephu mhlambe if ukuthi khona information osunayo ngabe usuyidluliselile yini kubaphathi bamaphoyisa? Ubani ongazi ukuthi South Africa kwenzakalani nephoyisa? Waphela amaphoyisa abantu abaphila emphakathini, amaphoyisa abafowethu nodadewethu, amaphoyisa meyebuya emsebenzini ahlala kwi-TV abuka indaba abone into eronge bekade yenzeka. So indaba bona befuna ukufunzwa ngento abayaziyo. Indaba bona umsebenzi wabo bengawenzi kuma-foreigner begudi kuthini. Iphoyisa ligudi kakhulu ekujaheni umuntu wase South Africa, alikho gudi ekujaheni umuntu wangaphandle. Why thina sibe lula abantu bangaphandle babenzile? Ukhombani ukhomba ukuthi imali. Ngelinye ilanga uhulumeni kufanele sicacisele ukuthi imali ayitholayo ngabantu bokufika abala eSouth Africa ngoba isho lonto ukuthi kukhona imali. Phela thina singazi thini yilini. Siyayibona le mali enikhuluma ngayo ekuthiwa iyatholakala kalula. Ake niyibuze ukuthi uhulumeni uthola malini. Uma ngabe uhulumeni ayikho imali ayitholayo ngaba ngasukuma. Thina sivaleliwe thina kuyi-COVID-19 sahlala phansi kwangaphuma lutho. Yini enzima ukuthi amaphoyisa uhulumeni avale eSouth Africa kungaphumi lutho bese amaphoyisa namasosha nama-security companies angene door to door, flat to flat, yonke indawo ehambe ikhipha abantu bokufika ngoba onephepha nongena phepha konke kuyafana. Manje wasilemza inkulu phela lapha kubamba iPakistan
liphethe amaphepha for cheap. So isho ukuthini lonto lemakhona namhlanje kumhla ka13 kusakhona amaPakistan asehleli la angakahambi. Isho ukuthi lento labantu banomuntu ongemuva othi nina musani ukuhamba. Umuntu othi abama foreigner bangahambi eSouth Africa umuntu ohola ngoba khona kwama foreigner la. Okusho ukuthi uhulumeni uyahola. Uhulumeni sekufanele asitshele ukuthi uhola malini. Yindaba thina ngasinike elinye ilizwe sibe nezwe la sohamba khona simshiye nawo la. Ngoba phela kuyaphoqa kuyakhomba ukuthi okushuthi amaPakistan abalekile amaKwarakora abalekile kunathi eSouth Africa. Ukhona omunye umbuzo bafuthi. Hayi siyabonga. Masa khona omunye buzo. Hayi kulungile.